Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Harold. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet nga ibinglay ti pakasarita ak iti biag. Innak salaysayan ti padas ko, sipud kaubing ko, aging gaadim makkelak. Tabareng makaipaaymat iti adal ken liwliwa, kadagiti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Harold. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, kasla saan amay parbang aramidem Ni, apay ka di manan nanang. Kanayon daklatan adilangon? At dapat na imas asidaan yaw. Ngam apay a pinaglabay mo ni Harold iti kape. Oray kumamot no gatas. Ay nananang, baybayan nyo ka din. Tinapatag pinakan ko, saan amabisinan? Kaasimot ni Harold. Di ka di makonsensya. Naimas ti si Dajay anak mo. Ngam kapilaang tilabay jay maisa. Nagabay da pay mo't nga rod amang mangan. Sigurado nga umapal jay maysa. Ay nananang, basit di si daan. Iso apara lang iti anak ko, ta iso ti ububing. Ay anak ko, biningay mo kuma. Tapno adda si daada adwa. Da kayo tinagdisnudo amang tagibig ni Harold. Iso arumbang laeng nga ipatagyaw. Addan anak ko nanang. Iso ati pangipaayak iti atensyon ko. Sana balikin ni Harold. Ta inaywanak mo't idi ubing paylaang. Hoy Harold! Aping amin adikag tugawan na sayaat. O, makitam, nabuungan tanginginaan a plato. Nanang. Na, tagsangit ka paylaang. Huston, di mo nung tan ni Harold. Naibon lang arudon, tingang kanan na. Harold ako. Huston di ka nagsangit. Umay ka, tamangalat at isabali akanam. Inka ijay balay dalolam ha, Harold. Tagbati ka. Nanang, itugot na kumay di sentro. Saanan, isupay agastos. Itugot da ka kadi, anak. Ingkag sukatan. No imbagak nga agbate. Nila ang Reynold ti itugot ta. Nalabas kamet. Anya a klase ka nga ina. Agsubang takadimanan gapula ang kin ni Harold. Sige, agbati akon, nanang, tatang. Mapanaklatan ni Jebalay da Lola. Ay, da kayo latan ti mapan, Mari. Awan ganas kong agpasyar, no di tay ikuyog ni Harold. Nay, Lola. si Kamot Apo. Umunag ka. Lola, sanda ka kay kayat ni nanang. Ay naapok, ipatpatag na ka ti ama kan inam. Hindi na kay kayat ni nanang, Lola. Gaputan na panday di sentro. Hindi na kayat nga itugot. Sumurot ang kumamat. Tay gumatang ang itikindik. Ay naapok, ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kay kayat, Lola. Tanuma pa ni J-Store. Di nakigatangan iti kanak. Ngam ni Reynold nga ading ko. Igatangan na. Hala, di ka nagsangit apok. Di da ka intugot ita. Ta mga no ado ti kargada, no agawid dan. Harold, anak. Nay, sinurot na kamot dito'y ni tatang mo, apok. Anak ko. Diya kaya't ngagsakit tinakam mo. Tatang. Ala, di ka nagsangit. Ay, Dumagas tanto iji store into nagawid ta. Tagumatang ta iti kayat mo akanan.
Adda ka di mat maitidyo a pagbayad ko iti field trip mi. Awan kwarta. Iso asaan ka na sumurot? Kaya't ko kumamat ti sumurot. Tapno mapadas ko kumamat. Ken isupay ti maadal ko ijay. Kas kalasig siguro ah. Apay, adda impadulin mo kanyak a kwartam, ha? Sumurot mat ni Reynold. Iso a sumurot a kumamat, nanang. Basta, saan kan asumurot? Period! Uray di kan agenroll iti kolehyo, Harold. Tawan pagbayad mo. Nila ang Reynold tiyag tuloy. Nanang, sayang no jak agtuloy. Valedictorianak pay met. Apay, adda aya maaramidan takin na valedictorian mo, alaman? Mari, siyak ti masurot ita. Agadal ni Harold. Anya? Tatang, Apay, kabaulam apagadalan, Eric? Sana parikot ti kwarta. May pamuspusan da ita. Agasam, pinadakkel talang arudan. Gasto sampay laeng ti panagadal na. Pagribangan ta da ita, kas naganak. Saan tanga anak ni Harold? Isu nga uray ditan pagadalan. Nalabos kan, Mari! Ha? Tabugkawan nakpayan kapulaang itiday tanga-tao. Hoy, Harold. Tangay si katirason. Tidimi pagkinkin na awatan iti asawak. Pumanaw kan ditoy. Gaputa ampun ka lang! ha? Nasaktanak ka dagiti imbaga ni nanang. Tatang, Lola. Pakawanam ko man ti inam, apok. Siya kung tiagkid daw iti pamakawan para iti inam, anak. Di kay madanagan. Saan ko akagura ni nanang? Nga uray sipod idi. Kit di na kay kayat. Nga magpakadaak, tatang, Lola. Umadayoak. Tadyak kayat akarkaro aguraan nak ni nanang. Ha? Saan, anak? Di ka umadayo. Ubing ka pa eh. Kasapulan na kami. Umadayoak, tatang. Taday tati kayat ni nanang nga mapasamak. Ngamlaglagi pa niyo. Ipatpatig kayo unay. No ipilit mo ti pumanaw. Kuyugan kalaangan. Sapulen ta, ti pudpudno nga amam. Kabambantayan mat gayam dito'y ayan ti amak, tatang. Wen, anak. Ket no agbati ka man ditoy. Anusan ti estilo ti panagbiag ditoy. Wan, tatang. Adayo pa'y ka diti pagnaen. Asidigan. Dayta matantan-awan a balay. Dayta ti balay da tatang mo. Sumalog ta pa'y nga rod. Ngam, apay ngay. Adumot ti tawi di insuro yu abalay. Wen nga rod. Amangan no adapas kan. Ala, guston da ito yung panaginanata. Sumalog tan. Tapno maamamumon ti pudpudno nga amam. Unay matan ti gastoy, tatang. Itala nga makitak ti pudpudno nga amak. May sana nalami sa bangkay. Makipagriknakan ka, anak. Saan tayo met ngamin na nakapaspasyar dito eh? Tatang ko. Abaya di mo inuray ti pa nagsublik. Apay ngawan ka matan. Ala, isangit mo ti marikriknam, anak. Ngem sapay ko ma, tagbalin ka anatib ka. Mawatak. No apay ngayon pampundak, tatang. Igaputa permimat gayam tirigat ti pa nagbiagyo. Di kay pulos kagura. Isu balunam ti pamatag ko kan ka, tatang. Ay, nagsaam tinapasamak kang kabarok. Ita ka lang anak kapasyar dito eh. Ngam kastoy mataan. Ay,
Ngem awanan ti mabalintayaw. Gaputan na bayagan ang nagsaksakit ti amaam. Harold anak, itatawanan ti pudpud nung amam. Anya ti pangadang mo? Agsublitay di balay? Saanin tatang? Amangan no karkaro akaguranak ni nanang. Saan na bale? Siyak ti makamukin ka. Saanin tatang? Nagbati akon ditoy. Uray taddan ni Uncle Tiago. Ala, di mon pakadanagan ni Harold kapsat. Siya kon ti makaamukan ko ana. Pagyamanak nga rod mo kasta, manong. Harold, laglagi pang kumaka na yon. Ipatpatag ka unay. Ket sapay la kuma, tagtalinaad ti kinasingpat mo. Nga oray awanak amang bambantay kan ka. Ipatpatag kayo matunay, tatang. Ikarik, agsingsing petak. Pakumusta am tulaan ng dananang kan Reynold. Uy, nanak ko. Manong Tiago, ibatik nga rod ni Harold. Kat pasensya kayo lakuma, no italaang nakapasyar kami ditoy. Nabayag kami na binirbiro ko ti amana. Ngamjak na birukan. Aging gangada na kaibaga kanyak. Adito'y gayam ti ayanda. Plano mo ti kabsat ko tagpasyar ija ayan yaw. Gamkalaat ang nagsakit. Isuasaan ang natuloy ti panagpasyar na ija ayan yaw. Gamanya ngay nga raw, kasta at talaga ti biyag. Tinapatag ita, natalgad ti kasasaad ni Harold. Taday ta, ti tartarigagayan ti amana. Harold, kayat mo ka di ti agadal. Kayat ko Uncle. Tadamat arapaap ko kayat ko aton uyan. No kasta nga raw, ikarigatan ka apagadalan. Gamsapay kuma, tamaanusam ti maitid kong allowance mau. Wen Uncle, tinapatag, maituloy ko ti panagadal ko. Aglakwag iti irek, tapno ada pag-enroll mo. Inayon mo dita inbati ni tatang mo nga irek. Wen Uncle. Nakaturpustan iti kolehyo, Harold. Anya ka din ti planom? Agbiro kak iti trabahok. Anusak, uray na babati sweldo. Tapno damat experience ko. Uy, mayat day ta Kahit si Kangay Annabel. Kayat ko kumamot ti agtrabaho ditoy. Kunada mami, nga alaad ako ni Japan. Naimbagkan ka. Tana sa liwanwan ti panagbiagyo. Agan-anos ka laang, Harold. Makalungaw kan tungot laang. Agyaman ako kan ka, Annabel. Ket sapay la kuma. Tagtalinaid ti panagpagayam ta. Hello, Annabel. Nakaawag ka man? Kailiw ka nga mina nakasarita. Maragsa ka nak. Tadinak nalipatan. Di ka pulos malipatan, Harold. Gaputa sipod first year college ta. Nasingadtan iti tunggal maysa. Kastakmat kan ka, Annabel. Ket, kumusta ka ngay dita Japan? Nasaya at matlag ta. Si Kamay. Kastoy lata. Agan-anos. Barang makalungawak tumatlaeng. Wen, aganos ka na ta, Harold. Ada ka asi ti Diyos. Wen, Annabel. Ket, agan-anad ka dita, ha? Nag-resign na kiti trabaho, Uncle. Apay ngay barok. Marigatan ka kaday? San, Uncle? Nag-resign nak, taga-brodak. Aga-brod ka, kunang barok? Kayat mo asawan? Umadayo ka? Wen, Uncle Tiago. Padasak mamatigasat ko di sa balya pagilyan. Wen abarok. Ngam nasaysaya at kuma. Noong kapay pasyaran datatam nga erek.
Into nagsubliak to, Uncle. Tadatayon to timapan mang sarong karkadakwada. Nakaurnong ako na, Annabel. Kaya't ko kumangagkalaysatan. No kasta nga ron, agawid tayo pa iji Pilipinas. Kaya't nga tadagiti naganak mo nga iji Pilipinas tangag kasal? Una, isunto pa iti sang kaibagada. Pakaragsakak unay dayta. Naimaglakit di, takayat dak aparakan ka. Wan, di dak pakibibyangan da daddy no maipapan iti dayta abanag. Kat, si Kangay, kaguram ka di ba iti nabangunam nga ina? Saan, Annabel? Nasaya at no kasta, Harold. Jak mabalin aguraan ni Nanang Marie, Annabel. Tauray saan nga isuti pudpud mo nga ina. Isuti ng padakal kanyak. No awanda, awanak mo't siguro ita ditoy. Pakaragsakak unay dayta anang ngagukan ka, Harold. Talaga nasingpot ka. Kas itinakunakon, utang kulat ta kadakwada ti biyag ko. No kasta nga ron, kasarita tanda daddy. Tapno sa ganaan tayon ti panagkasarta. Umunaak to nga gawid ijay Pilipinas. Wan, Harold, kat sumaruno kaming tumatan iti pamilya. Uncle Tiago, adda akon. Ha? Si kakadingag paisaw, Harold? Wan, Uncle. Siyak da itoy. Ay nabarok. Dandan ni di kan mailasaid. Tinmaar kamat. Kan pimudaw kapayad. Nga, Uncle Matt. Mala, isardang yun dayta raramidan nyo. Umunagtan di tabalay. Hagawid kagayam ita. Ngam di mo inbagbaga. Kaya't kayo nga minasurpresaan, Uncle. Na, maragrag sa kanak at talaga. Maup-up matlaangan ti iliw ko kun ka, paraw. Kunaklakit day numabayag ka pa ijay abroad. Nalpas nga ti kontratak, Uncle. Iso ang nagawidak. Ken, agkalaysa kamin itinobyak. Tangay mga asawa kan baraok. Intapay kumapasyaran datatam nga erek. Wen, Uncle. Kasta talaga ti planok. Nasaya at ano kasta. Nga ada ka de komunikasyon yaw ka ni Reynold? Adda, Uncle. Iso ti pang kumkumusta ka datatang. Kat kumusta da ngay kanaw? Nasaya at dalat ta. Nasaya at no kasta. Ngam ti makunak, nasaysaya at no pasyaran tapay ida ijay ayanda. Tapat tiyag, kailiw dakan. Wen, Uncle. Uray sak. Kailiw kumot ida. Kantap no ibagak matlaeng, ang mga sawa akon. Si kakadidaytan, Harold. Ay na, kamaudyanan na. Nakikita tayo manen. Kailiw kayo nga minan, tatang. Nanang. Maragsakan kami iti panagbaligi man ako. Kaya't pasensya ka kumahan. No di da ka natulungan iti panagadal mo iti kolehiyo. Awanan niya man na, tatang. Dakkel na ba nagpara kanyak ti panang padakkel yo kanyak. Ket itata nakaadala kon. Siyak maten ti mangipaay kadag iti masapsapol yo. Ay, agyaman kami unay, anak ko. Angam, apay adi yung bagbagang at dagayaman rekriknaan ni Nanang. Kanayon kong awagan ni Reynold. Ngam di namat imbagbaga ti may papaniti dayta. Ano imbaga na ko ma, dininayon ako madagiti impaw-pawit ko. Tapno adda pagpaagas na. Gapo dayta, itinalaos abain ko kan ka, anak ko. Ay, Pakawanan na ko ma, iti saan anak saya at ratokan ka, iti kalabas. Nalaos ti panagbabawi. Tanaamiris ko iti pimanaw kan, ipat patag kagayam. Nanay. Pagsablyan ka humaditoy. Ngamamo ka dimon kayat. Iso abinay bayan ka, ijay ayan ti ulitag mo. Ngam ka na yun kung ikarkararag.
Asapay ko mata na sayat kanayon ti kasasaan mo, anak ko. Agyaman ako na nanang. Tanang kumatlangin ngayong balikasyo. Nga ipatpatagdak. Ipatpatag kayo matunay kay tatang. Kat di kayo danak. Ipaagas kayo. Tayin to nagawit tinobyak. Agkasar kami. Kat kayat ko anaragsak tayon to amin iti day tanga aldaw. Nawaknitan ti amin, iti dayta pa nagkikita mi manen kadag iti nabanghunak anaganak. Kat naragsak kamin iti agdama. Impaagas ko ni Nanang Marie, ket isuda ita ti mga aywan iti dua nga anak mi kini Annabel. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Harold. Harold, pagayam ko, saan asinsinan ti naglabasam? Ngem ingkar karigatam ti amin tapno agbaligi ka. Ket dayawen ka gapo iti dayta. Ken dayawen ka met, ta saan ka nagimula iti sakit tinakam, iti nabangunam nga ina. Ala, ituloy mo ti agaramid iti nasayaat, ken agbalin ka anasayaat nga ama, ken asawa iti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad iti tinagan a Harold, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.